Hak step khat khandai direk unok pra arjarapsan. Kiseng balang na rilum khasi chantia. Kibala her shadai stong East Chantia Hills District. Ban ajeng kershani ki nong snong hate ke snong. Kiba persya ke cing penlong jelang sngap pajba. Lani ke public hearing. Na ke benta ke cing terwa ban shnai ke integrated cement plan. Hakate ke snong da company Shri Cement Limited. Penban kila syakhang lentino halaki pardo persnam ki bekershani company. Hak ceka ke belong sans pamitar. Na ke ceka penlong jelang. Nadu kita yo bladep kiseng balang kinong snong ke dai stong. Kinong sung ka dai strong lem ki ilaka nong kle bat ki ba persya e ka jing thumushna cement plan kila pensngau ki bor bahalor ka Meghalaya State Pollution Control Board Office Deputy Commissioner Chantia Hills Autonomous District Council bat kiwe pat ban pensanga e ka de jinglang sa pajba henry kamshim la urlong satya kumbalong ka jinglang pensnga pajba kadang ya syakmat bat buon ki ba persya ki badai na ka te snong bat ilaka nong kle kila hab ban yeng ka te cheka ka ba ki sha pakhang lenti lem ki nong gelam bat khot sing balang na Chantia National Council, KSU East Chantia Hills District, Nyotrap Youth Development Council, bat kiwe. Kinong ilam seng balang ki penpau ke jing sokya, bada ki pordo persnami ki yang yadai cement company. Kebeladan lepa ke jingmu, balada mi kanu huri hura, kan ie baik bani yap pening pordo persnam. Bakumta, la kumnu habban kiar ban laj kum snam, bad ya bam paramangi. Excuse me, sir. I think, look, this is not the way, sir. She will talk later. Amma nak liang yang PP1 bikat ini 1P luk liang perca. Kesau siu ang aktif MI kiwa P1P nak liang kiu kerjan. MI kiu tok kiwa MI tok kiwa perca. Tangwa elat si kita perca yo ki makam no. شواف يجي يقصاني في تسبع على تسبع Yung PE1 ini kami kuy auri mo ikuay yung إلى الكوي kami kinong kerjan kami اسمع أنا Liu de bonteli sen tau biar nong klam biar pelai te yang kat ipil di buro mo inji pelai nong klam ne ong ba ide khang mai semua klam nada piang le ikat te klam iki asla ke ite klam iki Dam ga? Di dong bidi. oh ato ong Dang la bukan bisa. burung mayak yang biar kita jadi Sorkar kamten ya live Lalu kelam kom dia cuma toy elekat dia. Klaim dapat TPP kamu nafi. Impu apa ni api no itu apa pok elakang itu. Di kelam darat semua. Mandi orang oh yang ni burung teh. Lalu kau orang ada yaki akan. Imun toy wari yaki akan deh. Impu ayat ngan yang jerak bodoh duk. Semua ibu ya Allah itu yang dia bodoh kan sok mau jerak baju dia uncu dah. Kau salah dia yang kedua rai mudu. Ibu tak ibu bodoh. Ya mereka madam. Mana dia Pi maluman pi. Lawan sini sports nong restong. Nomor bangi I ba padon ba notification ka ba ada ka lokal Meghalaya. Ka boong ba lembah ka State Pollution Control Board. Boong ba kelakot ya borok ba semua don ga jumut ban ai ya ke jingkren ber ke jingsno duki hak ni ke public hearing ka ba pelong da ka Meghalaya Pollution Control Board
hakabide baka jingkwa jongka Shri Semen Bansan of Yakop Plan jongka ni hakabide baka de kam ni na central body jongka HYDC ngila warna ni rangkat batka district jongka East Chandy Hills ban wan bangi kwa ban ya simenta hakabide public hearing ban keren ban pusngau ya ke jingtemu jongki paiba kinong song jongka daistong bat kumjo ru ya kinong song jongka East Chandy Hills dai ke ba ngulungo kolomba adi bangila koi hagni jaka nili ikan ban lakliang jongki ilaka bagi nong song ni kilakang persya ya ni kum kaseng ban lai intai ban participate ban pesngau ya ke jingngau jong kaseng lengba kinong song jongka daistong bagi East Chandy hi brockway kani ngibu ya ke jingkli ya kusukar meklia bat yo sukar dia hi berkoi hatu kani kamdai mo kajing kini no ya ka fundamental right ka ba ka constitution negeri India hi kalau ongba there shall be freedom of speech kata kedai fundamental right ka ba ngi di pan ya ka bi dai bagne ngatrai ni nakaliang jong seng ni lek ban pesngau syak sukar ba balai lakni no ya kata ka hok dungi bu hok konstituen negeri India tenget skamba ini ke jingwan jungi seni mtasngi ni wan seni da ka museum ban pensungtu lam ya ki produk persnam ki bedon hangni ya ka jiksngau ke jongki ndai bangi wan hangni bangin ong bangin pungkumar yuno ne ban thau ya gino ki jing pungkumar ni wan da ka museum ko baloi ka basungtu bat banyak pentli ya kejak beliau hi jumi berkoi dari undang lapoi ni nisngoba kani ke ka penong ya ngi kum kinong lam seng pelang bani iba kejak beliau jumi kadan kajing pria ha ka be dai pak kajing wan jogi mender sisni asni na ka benta benjo jing toy Handai na kaliang kaseng hawa perchangi ulai cekathaw man ka public hearing cha pan sanga ha chiten luti don hi kawa yu pala cucu wada am ko bi ka dampar ka wanca ya surak wada kata ya kalai kawan yang kipat ba entok do ketela debu bi ya ki ini ki Shri Semen debu ya kita ki kang ki yongka ka wacispa ngut ki bru ki wokanglat i wa ulai cakatau peman ka public hearing de bo ong kani to ka kam yang ilaka yang i ta kani hi man ka ki ka yu pediang le ne ka wa man perca ya ka an ne ba kat kam ka EIA notification arajan ru de kelam chega Bau nu nong chong chunong yang kami kalia yeu pun senyau ya kajing senyau ko yang ha kanu ka public hearing khamtam hayato wa ka jingcha kta ya ka mariang lene ya ka environment ka yang i na kaliang ka sen da pengkra ya ka jing tho ka wadaman janai bha da kadaw la ya chibon ki jing duna yang kani ka EIA report yang kani ka Shri Semen ne ba am ka jing tengkhan ya ki kendon yang ka EIA notification arjan ru handre ka wasal siu ong ba im yo yu poi che kitai kitau ki watmui te ikam ka sen mam ko ai kanu ka jingi snam lene kanu ka jingi klumar wa ki pradok ki prasnam ki yong i te da wan da dong biang i chakani ka da dong de ni katte da ami hini po khmat office UDC bo up UDC kenang yo submit ya kani ka jing thau ka yong i na kaliang ka sen pen pau ka jing snyau si ka wokro wa yoi bata apo ka district ka yong i kat ni ki an member lagi ki polis hejing sekiat report waca kang luti UDC dalai na khmat yang i de perchangi kelam UDC beto kenim tok ka galuti handre UDC de kentat yo kelam wa i de wa ongu beto yo kelam ni haden ta jing sekiat aba UDC de yo ya kini ke jing ja jing sekiat ka kamram ko yang to open sengek le ken ria ya kini ki bru ya kini ki jing wit ki jing thut ha kini ke luti ulai ka public hearing ta yo jing tip cho ile bobat kinong chong chnong yang ka dai stong ki wa percha dam ke jing khanglat ke yiki da ki ni ki bru ki wa da kani ka Shri Semen da pengkhrek go kita ki kang chnong ki yong ki te i kam ka JNC hi bum chong klik ti i handre ya kani ka kam i daulai ga chakhamat langba ka ain yu lai chadu cha high court ne benta kani ka kam ne ba kani hi man go ka jing yu roi ka jing pengkhan ya ka constitution yang kari India ne ba ka constitution yang kari India da kadaw che go wa nu nong chong chnong yang kari India amu ka hok wo pen snyau ya ka jing snyau ka yang freedom of speech le ne freedom of expression ta kani him man go ka jing yu roi do ya ka hok yang i hindai de man go la ka jing yu roi ya ka constitution of India ta ina ka liang ka JNC wum ye pediang ya kani ta daw perchangi le up UDC le di ala di mentu daw i kalami wo daw panjing che no halor kani ka kam ta kani to ka message ka clear cha ka government wa sange no kani ka jing le dan bor ka yang phi kan mo wa hadin sound snem ka bor ka yang phi daw kut go ta nei te daw i kam ka JNC kwa ye phi ka mo paj ba de jet u ye phi chikri hok yu paj ba khamtam wum ho yu ben phi ki duk kirangli
Takini to ka message ka clear wa ina kaliang kasen wam yu pediang dalile yakini kijing le bean kijing penam kam da kikang kijing wam hejing sket yakini ki public hearing to apply da ka police department upat ya ka law and order han resnau siu ong wa ka police department le daman ga kanong pat ki don hi hejing ito wa kini ka kam. Nah, try bun ke bawah sa antara dengan semua jangan negara kopi ban sarap pelan jaka kumbang na siki men. Kemudian siro ngiwan da mesin jang kecing kaca da mesin jang kecing ya. Ngiwan ban isi mentah kita. Tentang puan ni iba kini ki. Rasnong na kita elka nongkli yang da kimsha ini ban isi mentang pe. Ini loh isi lo ba kumu kimsha nomor ba. Aga notification niya iba ka sarkar ka court yakini kini buat banai comment sengki ka section ki ke plan ngana plan ni pa bijang ngak ba ku nomor aga public notice ka claim court tang ki persen claim court tang persen ki court tang bro ai ki jing bersih sengki te online wan par ni ki ong ba em rai ka mo la rai ka timsha ki ban ba ban banai ki jikan ki Tiba kumne mut hatu kaan kasan am banle bentar. Markaan ka khot ya bro aban tusiang ki sisnya ki. Kenta pak ni yang ki ong ba em thumla aban. Kene ka ra chon ra. Te ya kene mut aklian jini ni nyok su ban si ta ka ring. Be no ni ki ong ba. Te kuma ki ong ba cibun ki la lik hai no nama thumla aban tu. Ni kelemahan ni ban ra cipur ma dia kelemahan ni ban cipur dan wan ka sur ban kran mo ka jing de ka mariam ku ban yo sa sa paling kata ka jimut ka changi tentang du no ban isi mentah ka pagari ni ku ban pikir sekali sa ka tu ka an ka sa ban le ni ban khang limpi ke wan ban isi mentah ka yari ni kalian jangan ku ka sen ni sim ka telat ku ban le tam jong ni chin multip bat bat ni chin le chin te ada kalong kumne ni kalian jangan ku sen ni kin ka sen di buka ban hari ada chin ni ku ban jalu kan ya tali ko bai te balong kumne te kumut ka sai beli ni kala pai al yang ba te kumnu mangi kum ki para usnam ni para kasikara ni ang ban isi mentah te ka jing bersnya pai pa ni ka public hari tak ketahin nak kalian jong ka Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya